нападающим на Церковь Христову и учащим, яко она разделится на ветви, и же разнятся своим учением и жизнью, и утверждающим Церковь, несущую, видимо, быти, но от ветвей, расколов, и на вере соединитесь, имать воедино тело, и тем иже не разлучают истинного священства и таинства Церкви от еретических, но учат, яко крещение и Евхаристия еретиков доблеют для спасения, и тем иже имут общение с ними еретики, или пособствуют им, и защищают их новую ересь экуменизма, мнящую и братскую любовь, единение разрозненных христиан быти. Анафема! Анатема! 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 Those who attack the Church of Christ by teaching that Christ's church is divided into so-called branches, which differ in doctrine and way of life, or that the church does not exist visibly, but will be formed in the future when all branches or sects or denominations, and even religions will be united into one body, and who do not distinguish the priesthood and mysteries of the church from those of the heretics, but say that the baptism and Eucharist of heretics is effectual for salvation. Therefore, to those who knowingly have communion with these aforementioned heretics, or who advocate, disseminate, or defend their new heresy of ecumenism under the pretext of brotherly love, or the supposed unification of separate Christians, anathema! Anatema, anatema, anatema.